ataramu ya maratwira atiriri ti kwega gutire purchasing power gutire aikoro ni darehe constituency ya Kabete ndituge ni datwara macini 50 cia guthondeka njuĩrĩ cia blow dryer na andu ni kwenja marenja njuĩrĩ tondu matire na mbeca cia guthii gwiko blow dry. Actually they know munene ri na ndikwenda kiuria kiona ndingikigerera na ku undu uri urahanika tha ici ti empowerment ni kindu gitagwo voter bribery ndikwenda guhucia uguo na ndikwendaga kugerera na ku atengerere faini iyo ni voter bribery kana ile twitaga inducement. Iyo ni voter bribery inducement nigetha andu na ungirora tari ona kuria muraririria muno gwitagwo capsaret ni gutiari capsaret na ko wa cousins kurari handu hetagwo Langas strategically kutikwa tigwa cousins kwa brothers aito tikwa makuzo ko kwa brothers dauga brothers ri tuna gorukomo uga ndokuvucia uri kugone ate oroiga how Langas ri ni concentration ya mugikuyu nikaturoke maundu ma economy to nimo magitumire turoke au ndagitari na mundu gwitukimani makugaga ri gutire